Имате долгогодишна тренерска кариера, водевте многу големи клубови и репрезентации, вие сте тренер за големи дострели, но се нафативте на предизвикот да го водите Пролетер Зренјанин од прва лига во елитното друштво на Србија. Како се случи да се нафатите на тој предизвик? Predsjednik i potpredsjednik kluba prošle godine u oktobru mjesecu, dok je Proletar bio u drugoj ligi, su me zvali da im pomognem. Pošto znam selektor ženske reprezentacije Srbije, kalendar se ne poklapa muški i ženski, pitao sam kako to da izvedemo. Vi znate, izvodite to, tako da sam prihvatio uz pomoć drugog trenera. Ja sam pripremao kompletno sve treninge, vodio treninge, pripremao taktiku za svaku utakmicu. I na kraju sam i ja seo na klupu, imali smo 5 bodova više, pa smo izgubili 2 utakmice kad sam ja bio u Španiji sa EHF nedelja, ženska EHF nedelja, i pa smo odlučili utakmicu igrali u Vrbasu, pripremili se, pobedili i ušli u prvu ligu. По долги години сте со Пролетер во Македонија, повторно на струшки турнир. Вашата оценка за организацијата на турнирот некогаш и сега? Meni je jako drago i nismo bili još u mogućnosti da odgovorimo, na stručki turnir kvalitetom, odnosno počeli smo kasno pripreme, jer je, ko je odustao? Bešiktaš, ja mislim da je odustao, Konstanca neko je odustao, i poslali su nama mail, mi smo to prihvatili oberučke, pošto ja već znam dugo godina, bio sam tu sa Vardarom na stručkom turniru, odnosno svake godine stručki turnir je kvalitetan turnir, dobar turnir. Zahvalio bi se na pozivu i na gostoprimstvu, i na pozivu gostoprimstvu u Makedoniji to nikad nije normalno ni falilo, jel tako? I sreo sam dosta prijatelja, trenutno Proleter je u fazi u kojoj je fazi i nadamo se da ćemo se popraviti ako budemo dobili poziv za dogodine. Бевте една сезона на клупата на Вардар пред 20 години. Еве да ми направите споредба, ако можете, на тој Вардар тогаш и на овој Вардар сега што е европски шампион. И вие имате некој ваш придонесете во создавањето на европскиот Вардар? Vardar u to doba i Vardar sad, to su dva filma. Predsjednik Vardara u to doba bio Mihail Mihajlovski, koji je gledao samo sebe i svoj džep, a predsjednik sad je Samsonenko, koji to gleda mnogo široko, tako da je to ta velika razlika u odnosu na Vardar. Vardar je trenutno mogućnost da dovede najbolje igrače, svetske igrače, i na kraju krajeva pokazao je i one godine i ove godine kad je osvojio kup šampiona da nisu samo pare u pitanju, nego i ljubav prema klubu i ono drugarstvo, sve što hemija ta koja je neophodna da bi se osvojio kup šampiona. Ja im od srca čestitam i prvu i drugu titulu. Сега сте предводник на женската селекција на Србија, ве очекува настапот на светското во Јапонија. Како се справувате со сите оние суети и кланови во таа репрезентација, бидејќи знаеме дека многу пред вас тешко им одеше? Ženska reprezentacija Srbije, ja sam već 2,5 godine selektor, još nijednom nismo uspjeli da budemo kompletni iz raznih razloga, povrede i šta je znam sve to, već kako to ide ono negativno u sportu što je, jer svi treneri se slažemo i u muškoj i ženskoj konkurenciji da rukometni kalendar nije dobar. Domaća prvenstva, kupovi šampiona, evropske obaveze, odnosno kad se dođe u reprezentaciju, pogledajte samo odbojka, košarka i vaterpolo koliko imaju prostora za pripreme reprezentacija po 2,5 mjeseca, prvo da se deca odmore, da se od mikropovreda oporave, međutim mi dođemo i zakazanu za utakmicu nedelje, evropske utakmice, dok ona meni dođe iz Norveške i Španije u Rumuniju, u Mađarsku gdje igraju, pa dok dođe to je već utorak. To je već utorak, a mi u sredu već igramo utakmicu. Tako da je to jako loše za rukomet, to se pokazalo. Mora nešto se menja, već priča se na tu temu, međutim izgleda da neće niko da nas čuje, trenere, šta mi mislimo o tome. I ženska reprezentacija Srbije se kvalifikovala za svetsko prvenstvo bez praktično prve postave one neke. Uspeli smo da pobedimo Poljsku da eliminišemo Poljsku u baražu u 2 utakmice, jednu ozbiljnu reprezentaciju, međutim izgleda kad Srbija pobedi da onda je to slaba reprezentacija. Tako da idemo na svetsko prvenstvo
kapitan Katarina Krpeš-Šlezak je ostala u drugom stanju, javila mi je, ja sam od srca čestitao i stvarno mi je drago to sve i ona će nam ipak tu faliti na tom desnom krilu. Бевте селектори на машката селекција на Црна Гора, бевте и на српската селекција. Еве паралела една, како е да се работи со мажи, како е да се работи со жени. Полесно е со мажи, предпоставувам. Pa nema tu nikakve razlike, jer je rukomet, je li tako? Rukomet je rukomet, ovde je lopta veća, ovde je manja, teren je isti, muškarci su višlji, brži, više skaču. Međutim, ženski rukomet ima svoj senzibilitet i ja tu ne vidim nikakvu razliku i uopšte mi nije teško da radim s jednima i sa drugima. Praktično, ako mi nađemo zajednički jezik, a našao sam zajednički jezik bilo gde da sam bio, normalno uvek postoji problemi, no postoji već sve to i ako to eliminišemo, ja mogu da budem zadovoljan. Na primjer, prošle godine, ili ako ćemo na prvo Crnu Goru, znači Crna Gora je imala jednu generaciju koja je bila na zalasku i normalno je bilo da posle neuspeha odlaska na prvenstvo i baraža sa Belorusijom, naminovnost je bila promena igračkog kadra. Ja sam podmladio reprezentaciju sa Borozanom, sa momcima od koji su bili još juniori, Borozanom, Božovićem, Čavorom, Lipovinom, Vujovićem i šta ja znam ko je tu sve bio, uz iskusne Melića, Mijatovića, Grbovića. I mi smo se kvalifikovali na evropsko prvenstvo, bili u Gdańsku, veliko iskustvo, sad sam pričao sa Zoranom Organovićem, to je sad već druga reprezentacija, oni su pobedili prvaka sveta kad beše u ovo zadnja EHF nedelja, u ovim kvalifikacijama, kvalifikovali se, to je već sad druga reprezentacija zrelija, još im treba 3-4 godine da, ono što sam ja predviđao, da Crna Gora može da uđe u borbu za medalju. Znači još 3-4 godine rada, odnosno sazrevanja tih momaka i onda može da se takmiči za medalju u Evropi i u svetu. Što se tiče Srbije, Srbija je doživjela neuspeh u Hrvatskoj, evropsko prvenstvo beše, doživjeli neuspeh tamo i neki neprijatnosti šta je bilo je da ne ulazimo u to i dosta igrača je rešilo da se ne odazove spisku selektora i predsednik je tražio rešenje i mnogi su odustali, nisu prihvatili to da vode protiv Portugalije i onda došao do mene i porazgovarali smo da li bi ja mogao da pomognem, ja sam rekao mogu i kvalifikovat ćemo se, ali neće ovaj bolje, ako neće, znamo na čemu smo. Okupio sam jednu grupu momaka, dobrih momaka, pravih momaka i mi smo uspjeli u 2 utakmice da eliminišemo Portugaliju, s tim što su opet počeli komentari da neku Portugaliju koju sam ja stvorio, 11 momaka je tamo bilo mojih, da kažemo, produktovnih, normalno da mi ih je žao, jer su zaslužili i oni da idu na to prvenstvo. I normalno opet priča da Portugalci nisu normalno neka vele sila, međutim, oni su tukli Francuze, i to ne 1 nego 6 razlike u kvalifikacijama. Evo ih sad juniori su došli do polufinala, odnosno evo i kadeti su došli do polufinala, danas igraju sa Egipćanima. Tako da sa te strane čestitam i Crnogorcima i Portugalcima, jer ipak sam utkao deo sebe, čestitam normalno i Srbiji na tome svemu, pa čeka nas svetsko prvenstvo žensko, pa idemo dalje, i proletar. Вие сте еден од основачите на модерниот португалски ракомет, бевте тренер таму долги години во Порто. Може ли тој начин на работа од таму и создавањето на овие квалитетни млади ракометари да го копираме ние на Балкан од тука? Znate kako, ja sam imao negde sreće, negde nesreće, normalno. Jer ako razmišljam o ozbiljnom rukometu, ako razmišljam o kvalitetnom rukometu, mora da postoji vreme i ulaganje, je li tako? Znači, direktor Porta je mene zvao
došao u Beograd da razgovaramo. Obradović je došao da može budeš trener Porta. Ja sam mu rekao, hoću pod jednim uslovom. On me gleda kojim uslovom, znači nismo pričali ni spomenuli ugovor. Pod jednim uslovom, pod kojim uslovom? Ja sam mu rekao da posle mjesec i po, 2 moga rada nestaneš na tragu igrača. On je nameštao naočare, nije shvatio i onda sam mu ja to objasnio slikovito da mentalitet Portugalske nije taj koji će da isprati moj rad. Odnosno, ako to prelomimo, da ćemo i napravimo veliki rezultat. I normalno će biti da ne možeš da skloniš 16-20 igrača, da skloniš trenera. I tako da se desilo i to tamo. Ja sam morao da idem operaciju diskus hernije i birali smo neke utakmice lakše da bez mene pobedi, međutim izgubili smo i on ušao u slučajnicu, to smo i posle igrači pričali, ušao u slučajnicu i rekao im od vas odavde do kraja, svidete, on ostaje. Tako da se to promenilo i onda smo napravili taj niz od 6 sezona, 6 prvenstava i 2 superkupa i odnosno prihvatili su taj moj model i način rada i na kraju krajeva su osvojili sva ta prvenstva i to se njima piše kao i meni i doveli smo do direktne Lige šampiona, odnosno da su momci, samo iz Lige šampiona se idu dalje, prodaju se ti momci dalje, odnosno traže ih kako god hoćete i usput sam njemu rekao, ajde da ja ću da pravim igrače, rezultate i trenere, a ti sudije. Pošto je, znate kako ono ide, glavni grad i je u sukobu s ovima drugima kao Beograd, tako je, Sporting i Benfica, tako da oni imaju malo privilegiju kod tog suđenja. Tako ja sam mi rekao, on mi je jednom rekao, Obradoviću, bravo, ti si uradio, ja nisam svoje uradio. I tako je to bilo. Tako da sam ostavio portugalski rukomet, trener kadetske reprezentacije Martinho Carlos je sa mnom radio, ja sam njega odabrao, sa mnom radio 4 godine i čujemo se svaki dan, čak sam i svratio kad smo dolazili ovamo u Skoplje da ručamo zajedno, išli smo tamo u Liru da ručamo zajedno i malo smo porazgovarali i dođe i konsultuje se sa mnom oko toga svega i tako da mu čestitam, odnosno i portugalskom i crnogorskom i srpskom rukometu sam dosta pomogao. Последното прашање за македонската репрезентација. Претпоставам дека следите машки репрезентативен ракомет од Македонија. Што може да очекува Македонија по пензијата на Кирил Лазаров? Ке имаме ли репрезентација пакета, не знам, за некои големи надпреварувања? Kirill Lazarov je veliki igrač, da kažemo, bio i trenutno isto to. Međutim, i pre Kirilla Lazarova, što se on sigurno slaže isto ovo što ću ja da kažem, i pre Kirilla Lazarova bio rukomet u Makedoniji i posle Kirilla Lazarova bit će rukomet u Makedoniji. Ja sam video jednog protiv Portugalije, tu sam gledao toga momka levorukoga, koji je Serafimov, koji ima lepe predispozicije. On je još kadet, je li tako? Znači, ja mogu sa moje strane da kažem da vi u Makedoniji to dobro radite i što je najvažnije, ulažete. I Eurofarm, i Samsonenko, i Butel, i već svi ostali klubovi. Vi ulažete u to ozbiljne pare i normalno da problem Srbije je što su nam uzeli decu košarka i odbojka. Što su odbojka nam uzela te momke od 195 do 2-1 do 2-2, što je bilo idealno za rukomet, odnosno devojke od 185 do 190, to je sve otišlo u odbojku. Kako osvajaju medalje, tako sve više devojčice, dečaka ide u odbojku ili košarku. Vi nemate taj problem, mislim da odbojka kod vas nije toliko na tom nivou, zato kažem, košarka ona koliko toliko. Vi svake godine imate po 2 kluba u kupu šampiona, vi ste imali žene do prošle godine u kupu šampiona, tako da je krem evropskog rukometa dolazio u Skoplje, sad će dolaziti u Bitolu da igraju, odnosno to je ono što privlači mlade momke da se bave rukometom. Hvala vam.